makabandog mo tagtalon. Nagrig ka tibiyagan ay ati man nalon. Kaya't ko tagbirok iti sa balya trabaho. Panya kumangay matatrabaho ti master kam katawan nalpas mo a kursaw. Padasa ka tag-construction. Ay ayaban na ni Dario agayim kaw. Makaamo ka. Gampanag kunak, isumat lang ti trabaho ti agtalon kan ag-construction. Nang dakil magbasitin. Adyan baga ni pare Dario asweldo iti construction. Ay, katadalatakin ka ang arod. Nasaya at magnudakel ti sweldo ako nam. Sa matunay adakil. Ngam dadakil magbasitin. Ngam ti sweldo ka makitangdan. Awanen ang arod ti kadwak a makitangdan. Kapilitan ananang. Sana bali. Adamo da saling kan mersi a kadwak a makitangtangdan. Nay, nakasagana kan paray. Huwag paray. Excited akong kat iti baro trabaho. Kahit nagbalong ka mo lang. Una paray. Nasayaat nga rod ano kasta. Basta saya atam ti trabahong paray. Di ka agsadot sa daut. Tapno saan ka maikat. Adamang bambantay kat kada tayo. Kasta iya. Uwan paray. Para kanyak. Ayusan tayo at trabaho. No nainot ka laki day. Agbayag ka iti day at trabaho. Marinita, awan mo ti anak mo akadwam. Napad nag-construction mari sa leng. Dakil ka no ti sweldo na ijay. Ay kat mayat no nagbirok iti trabaho na anak-dakkel ti sweldo na. Wena, bareng makagatang mat iti na mas basit a masida. Tapno saan akanayon anay gisanat natang ti masidsida. Ay may mayat mo't lang tinateng, mare. Mayad ayo tayo pa iti saksake. Wena, hinggat may itatabo makit ti tao. Agbirok matingiwat iti sagpaw na no kwa. Wen mo't kit di Ang anya nga iti mabalin, no saan tayo mo't akabailan ti gumatang iti naimas amasida. Wen nga roda. Ay, kati anak mo ngay mat. Apay ngay, asaan mo akadwa? Ay, aggurigor mo't nga rod. Day tapay ti may nga ikarkararag ko maray. Saan tayo ko maamaadda ni tinadagsin na sakit? Tawan to pa'y may gatang iti masida. Day tantulaki di magastusan iti ospital. Ang podo magahin dito construction. Nyamot ti kastoy. Kasla maaday gimpirnaw. Sapay nasakit ti sikat kung nagkiw-kiwar ti simintaw. Ay, may sa oras pa iti urayahin sa balance bright. Diya mo mabalin nga ito gaho uraya pagbik ko ma. Tadda mo agbambantay. Babawi masimbre dito at trabaho. Nailaw anak lang. Hop, lupa sila makalawas. Wikata ka. Matayak no kasto iti trabaho. Uraya wawan. Kumusta ga iti trabaho, Raymond? Babaway kasi mrek iti construction. Tapay mat? Matayak no kas iti klase iti trabaho. Saan mo man na maanusan? Nagpudo nga raw. Kaslapay matukul ta si kung agkiw-kiwar iti siminto. Urewa na. Lepas sila makalawas ko jay. Apay ngay ni Dario ka maanusan naman. Talaga kidi asadot ka Isu atas sana itikas dia trabaho. Siya ngay. Saan ko abagay itikas dia trabaho? Ay na, nakapilpili ka. Kawang nga rod nalpas mo nga adal. Ore Adami siguro may maya dita trabaho. Agbiro kak to iti trabaho. Alinong ti pagyanak. Talaga kit di asadot ka. Di ka makaanos iti trabaho. Anya? Ay, naalam na ti sweldong. Di kan sumrek intun Lunes. Inan anusa lang yung lepas ti makalawas. Tap numalak ti swildok paray. Talaga dya maanusan ti construction na trabaho. Ay, awan na pare. Kasano kang agbiag ngayon no kasta agpili-pili kamit iti trabaho? Ano pa'y mo siguro master ka katrabaho paray? Urayan niya. Basta sa nakapudutan. Kaya ko tilinong. Mala, makamu ka nga rod pare. Di ka mo mabalin apilitan uno igawid. No di mo kaya tiyag trabaho. Tanang, kura tayo mampay. At ako magatangag.
Dayta ngamin ka. Dakal mati sweldo. Ngam di mo pala inanusan. Tapno makasidamat ti karne uray linawas laang. Tapno di kan agdaw-daw at iti kwartam kanyak. Oh, di maanusan. Di kay madanagan ta agbiro kag iti sa bali at trabaho. Kaano ka ngay agberok? Aginanak pa iti sumagmamandungal daw. Pirmi abanog ko nagtrabaho iti construction. Apay di pala umanay agpat nagapanaginanam. Inta ka makitang dan, tay supay titang dan mau. Nadudog ti bagi kon. Dakpay ka ba ilang tagtrabaho? Iso nga aginanak pa ikati. Imbagman marsay tadakan. Apay, naimbagang kan? Wala na. Kuna ni nanang nga aginanaak pay. Angam, masikurana kon ijabalay nga awan ar-aramiden na. Ay, imbag ka pa'y balasang ko tanagagat ka. Ngam di anak ko nga'y. Saan naman o saan di trabaho na di construction? Ay, makalawas na lang imik katan. Ibaga ka sumurot kanyak itang masadot. Agin na napay ka no, tanadudog ti bagi na iti construction. Anya? Ay, atin na pa'y ngarot ti babae, Mare. Ay na, nakunampay maray. Diyak amo, no niya titurong ti biyag ni Raymond. Sayang, nana. Sapay adamot itsura di anak yung. Angam, sadot mo't gayam. Sana bagay ti agpamilya. Sigurado amatay iti bisin ti pamilya na no makiasawa. I wouldn't, kanawan mangayat kun kuha na babae, no amuda asadot. Nalaing mo't kat dagiti babae, ita. Pilyon damot ti lalaki, makabaal amang bukol iti pamilya. Isu asika, barsibalasang kao. Tagay nagagat ka. Kay mo't lalaki ang nagagat ti pilyab. Tapno saan kanto nga agbalin ang nakakaasay. Wala na, talaga apilyak tay lalaki ang nagagat. Uray saan abak nang, basta nagagat, kan saan anaimot. Ay na, baka papanog mati agmalmalam nga agmula. Nagsakit ti sikat. Ay kaginanakay nananang. Tano makainanakay ka mangantayaw. Nakaluto ako. Ay ka nasaya at mat na panunot mo tinaglutaw. Kapilitan at mabisina ang round. Apay, mabisin ka, uray agmalmalam nakaidda ka. Apay katasaan ngay. Adama buksit ko ang makarik na itibisin. Ay, atew na kapay ni Mersey. Tauray kagap-gapo na iti sakit, ang trabaho latta. Ay, kumusta gaya mo ni Mirsay? Kasla, kailiw ko ang makita. Apay kumamat ka iliw mau? Medyo kras ko nga raon. Saan ko pa yan ay baga kang kwa na rin na? Tiko na, magkayat na ka dayjay. Ay sos, awan lat amo ko, nakayat na ka. Tasadot ka mat. Para makita na lang. Amok nga damo pa naggusto na kanyak. Pag ko na amat. Kanayon ang matiliwa no kwa kita-kitain na. Ay sos, piling ka mat. Amom nga raw, no anya ti adda iti panunot na no kasjakit kita na ka. Ay nauri po niyo ti kunak. Kaya na ni Mirsay. Daman na biro ka kung natrabaho na lang. Mangrugi ano bigat. Anya nga iti trabaho. Mayat siguro at trabaho da jay ta damot iti linong. Anya nga road. Dishwasher iti may sa panganan. Kabailambat siguro day ta trabaho. Tatrabaho pa yan ti babae day ta. Trabaho mo lalaki Talalaki nga ro mo ti birbirukin da dishwasher. Mala, say-saya atap nga road. Barang day ta ti may bagay kun ka trabaho. Awan mo nga ta ti reklamo maun. Saan mo na may baga anak po daw? Ay, wala. Iso nga ina managaran. Kakaiso na nga dantong trabaho. Mabalin kung ti mga asawa. Anya? Kasi ino kay ti armam? Kini nga Mirsi. Inakpasyaran no madamdama. Agdigo sa alaang. Ay, di ka laagbaen. Naimbag ano kayat nakadayjay? Ay na, kaya na. Dantong nga ro trabaho kan. Nakapasyar ka mat, Raymond. Ada ka di bagam?
Ay, wah, Mersay. Manungamingal daw, adi ka nakikita ka. Mailiwa mo ka nga. Anya? Ha? Abay kumamat ang mailiw ka kanyak ngay. Agayata nga rugeng ka. Ha? Mabaling ti agaram. Ay, kwa. Pasensya ka na. Ang agbiro ka lang iti sabali nga armam. Tapi, hindi na kayat. Pasensya kan, Raymond. Ngam awan pa naggustukan ka. Iso adiret saan kan. Agbiro ka lang iti sabali nga armam. Ay. Ay na, apay nga ibalibag mo tiri daw. Apay akas na tijar mo asimang pa. Piling beauty babae. Hindi nakakayatain. Di pa ilaka gugod. Ni ka di Mersay, tidakdak ka matam. Ta sino kumapay nga eh. Di nakanuki di kayatain. Kunang maila nakapimpintas. Igaputa saan na kan akayat, kastan ti ibagbagam. Panunutan pa luan niya ti rason, ti di na pangayatan kan ka. Tanya kumangay may. Katamo na asadot ka. Oo, saan nakasadot? Naggagatak tupay. Agtrabaho ak tupay yan itong bingat. Sika lang ti mangibagbagay ti kasta. Ngamno para kanya, sadot ka. Anya, matikas to yung trabaho. Agmalmala man nakaigam da tao iti danaw. Nakababad tayo makiti danaw. Saan lagayam a plato tinawak? Pati kaldero nagdadakal. Adda aja manusan tikas to yung trabaho. Isumoy lagayam malalaki ti birbirukan da dishwasher. Tapat a kaldero inusar da nagluto. Inawak! Pagpakada ko nito malam. Ibaga ka na ospital tinak. Awa bantay di ospital. Tapno ito damot ta sweldo ko na. Naglalay nga dangay mo. No libre ti panaginaw ka. Iti may sangal daw. Naskan nga ito da. Anya, saan mo man ang amanusan ti trabahom? Nagriga mamitay. Nagmalmal man nakababad iti danom dagiti imak. Di da bambantay ang agpaisaw ti buskaw. No saan ko matapardasan ti aginaw? Maurno nga na, mate. Di karkaraw, marigata na. Awan tinala ka at trabaho, anak ko. Nagbiro kag iti sa bali pagtrabaho, nanang. Ay da, makaamo ka iti biyag mo. Amin la at trabaho kat saan mo amanusan. Makabiro kag to iti nalalaka. Kain to makasapulak. Sobya man nga raman ni Mercy. Kaya't kukumamat ni Marcia para ken ka. Ang kaasin tulaag no iso ti pakiasawaam. Ang konsumisyon tulakit diken ka. Nanam mo. Samit Ay, kuwar tayo man kinay. Di ka madanagan. Tayin to na da permanente at trabaho. Da kayon to matikak. Ay na, saan naman ananusan ti trabaho na? Ay Juan, nagikat man ay. Hadaman ni Jabalayan ang agit-id. Ay, awanan di anak mo. Kasjay nalatan nga aglaklakay. Ay Juan nga ruda. Kasanun tulaang no awana kon. Ay, kat agnakam tumot nga tana. Sapay nasakit tinakam na idipinastad ni Mercy. Kasta aya. Imbaga ka nga ang mga nutiki nasadot nati saan anangayatan ni Mercy kenkwana. Kahit anya ngay ti kinunana. Saan ka no asadot? Ipilit na nagagat ka naw. Anya? Nakabiro ka kaon iti nalaka at trabaho na nang. Anya manen ngay at trabaho. Sitar iti nalawa bilyaran. Sigurado ba't nga ta na bumayag ka ditan? Mabalin siguro talinong mait. Kung saan na mababad ti makiti danaw. Ay kat anusam nga ruden tanala ka daytan at trabaho. No kasta. Nakabirok manan iti sabali at trabaho na, nana. Ay wen balasang kaw. Bareng ano maanusan nan. Ay, no saan na ang maanusan,
talaga asadot na lang ng tikas jay, nana. Sayang ni Raymond, kunak manun. Ada itsura na, hanggang sadot mo. Ay, jak nga rod ampo no kasano kapag balbaliwan. Mare, nabayag samot ti anak mo iti trabaho na ika. Ay, kasla maanusan nan sama nga rod, maray. Ada mo makabulan nan nga agtrab-trabahaw. Ay kat maanusan na nga tan-ah. Maragsakan ak nga rod, maray. Kamaudyanan na. Ada mo la na anusan nan at trabaho na. Nay, apay ngay anak kaida kapay laang. Di ka mapanagtrabaho. Auston, yung makabulan na panagananos ka. Imikata ko niti trabaho. Anya, kunak man la no maanong sa munti trabaho, nga imikat ka manan. How? Kalokwan na dya trabaho. Inak ke iyor ornos ti bula, warwara endan. Inton inyornos ka, wara endamanan. Inak to man inyornosain. Oh, makauma! Bambanugan da kada taon. Ay, awam mon, Raymond. Kastamlatan akanayon. Anya? Saan naman ang anaanusan ti trabaho na, nana? Ay, kasta garon balasan ko. Manon nga aldaw nga agid-id daman na ni Jabalay. Ay, talaga akin nasadot nanday jay, nana. Ay, jak man amo no asino ti malaan na. Saan mat akas jay day di amana? Saan mat asado ti kunak? Amangan numasapol nga ikan iti pagnakman na, nana. Anya nga iti aramidag. Saan nyo apakpakanan? Ay, kasla jak may turad ti mangan latan ajak ayaban balasang kaw. Sa bagay mutkit di nana. Ay na, ibig sana titudo. Sapay agguruod kat agkimat. Pinasayaat, aglinong tayo pa'y. Ay, dito yung pagsirok ti akasya naglinaw. Tay sumat ti asikid dito ayang kaw. Dito'y kami nga rudan kalabaw ti anak ko. Taisumat ti asidog dito'y ayan mi. May mayat ko ma. No dito'y kamatlaan nga aglinong, maray. Mapasa apon na ano mapanak pa'y laang dita. Iswa dito yung kaw. Ha! Ay! Marinita! Apa yan nabasbasa kayo na nasa laing? Sinarukuso yung matatudaw. Ay, sinarukusok ko na. Taumay ko ibagakan ka. Anakimat ni nanang mo, iji pagmulmulaan mi. Anya? Apa yan ni nanang kulat tinakimat? Na, ay, tanyat kayat mo. Makimat kami amin. Ay, nagluko kan. Anya nga minti na pasama nga ita apa yan nakimaan ni nanang? Agdudo matinaglinungan mi itinagtudo. Kan agkimkimat itinakapigpigsa. Kat itinaglinungan ni nanang mo apuon ti akasya dinakimat. Anya? Tangay ko nam ngawan igatang mo itilungon ti inam. Siya kun ti makisarita ka iti lalaki akakalugaran tayo. Kapag titinulungan na ti agaramid itilungon ti inam. Hindi aman na nanang. Tanda kaya tumultulong kanyak. Tanuawang kayo. Hindi mo tiraramiday. Ay, saan mo na pampanunutan dayta? Ti panunutam. No kasano tayo amay dulin ti bangkay ni nanang mo. Kan lamayan tayo pay. Kasi may ninanang ka. Basul ka. Hindi na ibaya nga mingay so tinagtrabaho para hindi pa nagbiagmay. Usak ko mati nagtrabaho. Pinagtalinayan ko latan dito balay. Saan kumapaya na tayo ni nanang ka? Nanang ka. Maalabarok. Aklunan tayo tinapagdang ti inam.
At ita, taawanin ni nanang mo, agbyaghan asiksika. Awanan, tinamnama, mamangtulong ka. Isong aggagat ka kuman. Agtrabaho ka, tapno adda pangalaam, iti pagbiag mo. Baro! Naglading itak iti husto gapo iti pupusayan ni nanang ko. Dinengag kumat ti pamagbaga ni Nana Saling kat nagsapulak iti nagtrabaho. Naki-construction akmanan kan uray marigrigatanak inanusak tapno adda pangalaak iti pagbiag ko. Katita nairuama ko niti trabaho kat adda pa yan garden ko apagmulmulaak iti agduduma a prutas ken nateng. Adda meten nobyak kat umadanin ti panagkasarmi. Alakastahan ti pagayam mo Raymond. Please like, share, and subscribe. Thank you.